Om Swastiastu. Inggih idedane pemekas guru bahasa Bali lan sisya sinamian ringgalahe becik puniki titiang jagi ngodarang ngeneni indik puisi Bali anyar minekadi teges lan unsur intrinsik nyane. Puisi Bali anyar manut abjagat termasuk areng kesusastraan Bali modern. Puisi inggih punika pengerasa utawi ekspresi sane kesurat ngangge basa sane luwih taler. Puisi menduwe teges ekspresi jiwa lan pengerasa penyurat sane kesurat ngangge basa sane lengut lan kruna-kruna memaya cita. Sane mangkin lanturang titiang ngenenin indik unsur intrinsik puisi. Sane kepertama inggih punika unteng utawi tema. Unteng utawi tema inggih punika daging pikayunan utama sane kewedarang oleh penyurat ring puisinyane. Kaping kalih amanat utawi piteket. Inggih punika daging pikayunan penyurat sane wenten ring puisi sane ngicenin pengarah-arah sane merupa sesuratan utawi bebaosan majeng ring pengwajen. Kaping 3 wirase. Inggih punika pengerasa penyurat sane kesusupang ring daging puisi upami suka, duka, pati, lan sane lianan sane wenten ring puisi. Lanturang titiang unsur intrinsik sane kaping 4 inggih punika wirama. Wirama mepaiketan ring kruna-kruna sane kaangge taler mepaiketan ring intonasi puisi mangda anut ring dagingipun. Ring dije patut suarane alus bambat, keras tur kepireng anut. Kaping 5 intaran kruna utawi diksi. Intaran kruna nyihnayang sapunapi sang pengawi nekedang daging pikayunane antuk kruna-kruna sane melegenda. Kaping 6 gaya bahasa utawi basita paribasa. Inggih punika basa sane keanggen ring puisi sane ngawenang basa punika menduwe teges sane tiosan lan sayan lengut. Sane kaping 7 tipografi. Tipografi preside kebaos wangun puisi. Santukan tipografi punika mepaiketan sareng wangun puisi sekadi aksara, tanda baca lan wangun pada puisi. Sane kaping 4 inggih punika rimau utawi sanjak utawi purwakanti. Mepaiketan ring intaran kruna sane keanggen mangda preside ngunggahang guru dindong sane pateh. Inggih hidedane pemekas guru bahasa Bali lan sisya sinamian wantah sapunika sane preside titiang wedarang dumugi mepikenoh inggih puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Isampat kudang tiban kaden ngayah dini nyampatang sekancan lu ngai kedase mekade nepukin galang nata galang mana ejan isampat ia subetutut lakarke isampat ia kukutang mimih pedalam ia isampat subengai kedas ngedasin nata ngedasin mana isampat dianyare ia ngai kedas disubaning dul laut kekutang tuah mula pedoman isampat sing nyandang sangetang
kapebuin sebetang. Lan janilan turang nyampat, abang kedas. Kedase mekade nepukin galang. Galang nata, galang mana? Degiana